Demonstrirat ćemo tijekom ovog sata ovaj uvod koji sam vam rekao, to zapamtite. Sada radimo demonstraciju uporabe FMS loga na način da se koristi if komanda ili if, to je uvjet. Pokušat ćemo demonstrirati, ja ću demonstrirati što jednostavnije. Jednostavan primjer. Primjer će nam biti takav da ću napisati proceduru koja će primiti jedan broj, ulazni podatak, a taj broj mora onda ispisivati na način da odbrojava prema dolje. Znači, ukoliko ja odredim 100, brojku 100, onda će mi FMS logo nakon toga ispisati 100, pa 99, pa 98, pa 97 i tako dalje, dok ne dođe do 1 i onda se prekida. U redu. Ako upišem 5, onda će odbrojati 5, 4, 3, 2, 1 i gotovo. Vrlo jednostavan zadatak. Idemo krenuti. Mi smo rekli da manje više sve procedure se u FMS logu zapravo programiraju u editoru, to jest u programu to jest dijelu tog FMS loga koji je tomu namijenjen. Ponovimo kako programiramo. Najprije dajemo što? Dajemo ime, naziv procedure. Dakle, nazvat ću tu proceduru na neki način. Kako moramo imenovati procedure? Da li je dobro, recimo sad napisati kikiriki, ono? Da li je dobro kikiriki? Ima ko odgovor? Molim vas ruku gore. Je li dobro kikiriki? Zašto nije dobro kikiriki? Zašto nije dobro, njega pitam? Nema veze s time. Dakle, kakve veze ima naziv kikiriki sa odbrojavanjem prema dolje? Možete li mi netko, ali dignite ruku, može li mi netko dati prijedlog imena procedure koja odbrojava prema dolje? Reci. Vrijeme, pa ne baš. Odbrojavanje, može. Odbrojavanje. Sasvim solidno. Možemo i dati neki malo komičniji naziv, recimo ja predlažem da ga nazovemo brojko. Brojko. Brojko, inače imate u Sesame Streetu jednog lika koji se zove Brojko. On je vampir. Ko je gledao Sesame Street? Dobro, ne veze. Brojko, on je kao lik vampira i onda ima maniju brojanja, prebrojavanja. Evo, neka se zove Brojko. Brojko ćemo napisati velikim tiskanim slovima, čisto zato da naglasimo kako je to nova procedura. Jedno pitanje sada, ako on mora odbrojavati neke brojeve od početne vrijednosti, što bi trebao imati taj brojko ili ta procedura brojko? Mogućnost digneš ruku, kažeš mogućnost što? Brojke, upisa broja. Kako bismo to ostvarili, tu mogućnost smo dali, onda moramo napisati dvotočka i neki naziv. Ovaj naziv kojeg ćemo upisati će biti naziv tog broja. Ako je zadatak brojka da odbrojava prema dolje, kako bismo nazvali prvi broj? Prema dolje. On je sigurno uvijek najveći. Možda bismo ga trebali nazvati najveći. Ali da bi pojednostavnio stvari, jer taj najveći neće uvijek ostati najveći, nego će se on stalno mijenjati, ja ću napisati, dvotočka broj. Što sam zapravo napravio? Ovom brojku ili proceduri brojko sam dao jedan ulazni podatak. Varijablu takozvanu, ulazni podatak, koji se zove broj. Idemo sad dalje. Time sam završio prvu liniju i napisao sam ono što treba imati prva linija. Pored tu piše naziv, dakle naziv, to je ovo, zove se brojko procedura i idemo reći svojevrsni džep koji ta procedura ima. Se sjećate onih malih ljudi, jel? Dakle, to je džep koji se zove brojko.
ali moramo koristiti dvotočku ispred toga, to je pravilo pisanja. I sad idemo. Što mora najprije napraviti ova procedura? Što ona uopće radi? Što ona radi? Ona ispisuje, je li tako? Ispisuje brojke, počevši od najvećeg broja. Znači što bi trebalo ovdje napisati, koju komandu? Komandu print. Tu komandu još možda niste naučili, ali morate napisati pr ili print. Puni naziv komande je print, ali skraćeni ili abbreviation se zove je pr. Kao kod fd ili forward. Nikad nećemo pisati nećemo forward, jer nam je dugo, pa zato pišemo fd. Ovdje nećemo pisati print, nego ćemo napisati pr. E sad, prva akcija je odštampaj. Što treba tiskati? Što? Što bi broj? Znači treba odštampati broj. Ako treba odštampati broj, onda što je potrebno napisati? Znači ovo tu je sam broj, trenutna vrijednost broja i moramo napisati print broj. Gotova priča. U redu? Gotova stvar. Ja sam napravio vrlo jednostavan program koji ima tek početne postavke. Tek smo ga započeli, ali kad razvijate programe morate ići korak po korak. Kako provjeravamo da li taj program radi? Tako da izađemo iz editora, je li tako? I spremi i izađi. Ili možemo samo Ctrl D. Ja ću sad spremi i izađi. Kad sam izašao van, sad sam ovdje. Ovaj dio komandera ću povećati skroz, jer sve što će se tiskati, što će sad trenutačno raditi ova procedura, to je tiskanje unutar komandera. Dakle, ova procedura ne koristi trenutačno uopće grafički dio loga. Međutim, kako se zove naša nova procedura? Brojko. Dakle, ja ako hoću pokrenuti brojka, moram napisati brojko. Brojko. Brojka, ne vidite ovaj dio ekrana, nažalost, pa onda. Ajde, da popravimo tu situaciju, jer se sad bolje vidi. Ok, dobro. Dakle, brojko je upisan, pokrenut je i što trebamo njemu dati da bi on uopće radio? Broj, neki broj, početni broj. Idem napisati broj 23.455. Evo, jedan veliki broj. Što će on napraviti? Ispisat će taj broj, ništa drugo. Znači, za sada ništa drugo. Evo, gotovo. Ispisao je broj. Dakle, pokrenuo sam brojko, ubacio sam u prvi ulazni podatak da bude 23.455. Kad sam stisnuo uredi sve ili enter, to jest ne uredi nego izvrši i enter, on je jednostavno ispisao taj broj. Ništa pametno, je li tako? Baš ništa. Međutim, ajmo sad dalje. Opet ću otvoriti uređivač i sad ću napraviti nešto što je vrlo zanimljivo. Vrlo zanimljivo, ali će dovesti do toga da ova moja procedura počinje ispisivati brojke sve manje i manje. I neće stati. Nikada. Ok. Kako to radim? Tako, ovaj sad trik zove se rekurzija. Unutar same procedure, proceduru samu prozovete samu sebe. Ok. Procedura pokreće sama sebe. To je rekurzija koja se zove poseban oblik tail rekurzija. Što je to tail na engleskom? Repna rekurzija. Zašto se to zove repna rekurzija? Jer nas podsjeća na psa. Jeste vidjeli kad pas uhvati sebe, ugrize sebe za rep, počne se vrtiti u krug. Zato se to zove repna rekurzija u čast svih pasa koji se zavrte i nikad ne stanu. Onda vi morate doći i puknut ga po čemu? Po uhu ili po repu da prestane se vrtiti oko sebe. Jel tako? A onda pas pogleda ovako i šta je bilo? Jel? Dobro. Znači moramo ga zaustaviti, inače će nam se iscrpiti. Jel? Pas će mi unese s jedan pas. Dakle, on ne zaustavlja se. Idemo to napraviti. Kako to radimo? Pa vrlo jednostavno. Jednostavno pozovete brojko, pozovete njega
I sad ako bih stavio opet dvotočka broj, znači ovo tu dvotočka broj ili ovo, ako bi tu stavio, onda bih učinio jednu lošu stvar za naš postupak, jer bi počeo samo ispisivati non stop onaj broj koji sam napisao. Znači stalno bi ispisivao ovaj tu, u prethodnom slučaju 23.455, non stop. I ne bi nikad stao. Zašto? Jer kad ispiše broj, onda sam sebe pokrene opet u jedan krug, pa opet ispiše, pa opet sebe pokrene, pa opet ispiše, pa pokrene i tako se zavrti. Da ne bi on stalno jedan isti broj upisivao, ja ću mu napisati -1. I to je trik koji zapravo ovako funkcionira. Kad sam mu napisao prvi broj 23.455, on je to najprije ispisao. Nakon toga sam sebe je pokrenuo, jel vidimo, ali je obavio jednu računsku operaciju. Uzeo trenutačni broj, a to je 23.455 i -1, oduzeo jedan od nje, od brojke, jel tako? To znači da je drugi broj kada pokrene se sa drugom vrijednošću, onda je to pokretanje brojko dvotočka broj, ali 23.454. I onda će oštampati to, pa će opet istu tu stvar napraviti, oduzeti od 54 i tako dalje i tako dalje. I to je repna rekurzija. Nedostatak ovog programa je da se nikad ne zaustavlja. Idemo ga pokrenuti. Znači što? Datoteka ili Ctrl-D. Ja ću sad početi koristiti Ctrl-D i gotova stvar. Idemo pokrenuti ponovo ovaj brojko, ali neću tako velik broj nego 234. Izbrisat ću mu. Znači da ne ide tako velik broj. Evo, napisao sam brojko 234. Sad pazite što se događa unutar komandera. Krećemo, izvrši. Jel vidite? Odbrojava sve više i više u minus vrijednost otišao. I on neće stati. Dok ne pukne kompjuter, hoćemo tako reći. On stalno odbrojava. Evo, -2200, pa 300, -2000 i tako dalje. Što ja sad moram napraviti? Moram ono kao kad vam se pas zavrti, moram ga puknuti po uhu. Ej, prestani, jel? A kako to radimo ovdje? Pa jednostavno kažemo zaustavi. Zato postoji ova komanda ovdje zaustavi. Kad sam kliknuo zaustavi, prisilno sam zaustavio moju proceduru. U redu? To je prisilno zaustavljanje procedure. Dakle, mi u ovom tu dijelu imamo ono što se događa unutar komandera, znači ispisuje se brojke prema dolje, jel tako? A kad sam pritisnuo zaustavi komandu, ovu tu, ovdje, onda sam dobio ovu poruku. Poruka je jednostavno napisana stopping in brojko, zaustavljen sam u izvođenju procedure brojko. Dobro, idemo mi sada popraviti tu čitavu priču, uredi sve i dolazimo do onog što je tema današnjeg zapravo sata ili ove demonstracije je napisati nešto što će zaustavljati. To je takozvana if odluka. If. Kako se ona koristi? Vrlo jednostavno. Napišemo if. Što to znači na engleskom if? Ako. E sad, kad ja kažem ako si žedna, idi u WC. Ja vidim, ona se ne mrda. Znači, njezin mozak je procesirao to. Ja sam joj rekao, ako si žedna. Znači, izjava je si žedna. Ona nije žedna, jel tako? I jednostavno nije ništa napravila. Ako nisi žedna, ustani. Evo je, i ustala se. Hvala. Znači, sada ide, ako nisi žedna, onda se ustani, jel tako? Ovo ću ovdje napraviti ovako. Kažem, ako dvotočka broj, ako je trenutna vrijednost brojke koja je unutra u tom logu, u toj logo proceduri, u ovoj varijabli dvotočka broj, manja od 1, dobro, znači ako je trenutna vrijednost brojke manja od 1, jer vidite da je ovdje odbrojavao sve manje i manje, ali se nije zaustavljao, onda, i sad dolazi pravilo, moramo otvoriti uglatu zagradu i zatvoriti, napisati u toj uglatoj zagradi što da učini. Ok, znači kada broj kojeg ti
ispisuješ postane manji od 1, onda napravi nešto. Što bi trebao napraviti? Stop, zaustavite, bravo. Znači stop. Kako se to napiše? Jednostavno napišemo komandu, to jest stop. To je vrlo jednostavno. Znači kad se smanji broj na vrijednost manji od 1, zaustavi proceduru. I to je čitava mudrost ove procedure. Napravili smo jednu tail rekurziju, proceduru koja odbrojava prema dolje. Idemo sada provjeriti kako to radi. Provjeravamo kako ćemo pokrenuti. Najprije ću komandu ct iskoristiti da izbrišem clear text, znači izbriši ovaj dio tekstualnog dijela loga, commander. Ja? I sad pokrećem brojko. Na koji način? Tako da napišem, vidi opet ja brojko i napišem koja je početna vrijednost. Napisat ću da je početna vrijednost 12, a mogla je biti 3 milijuna, ali je 12. Pritisnut ću enter i on meni ispisuje samo brojke do 1. I to je tail rekurzija i komanda if. Imate li možda koje pitanje? Nema? Ok. Ja vam zahvaljujem na